il-liċenzja. Kemm inqalaw nies illum ħej, kultant ma jiġi ħadd u kulħadd pallum jiġi inqala kulħadd. Kulħadd ġej biex jagħmel il-liċenzja l-karozza. Diġà ġew xi tminja llum. Nispera ma jinqala ħadd iżjed għax xirrid nitlaq kmien illum. Nista' ngħaddi, nista' ngħaddi. Int diġà għaddejt, mela int ma tħabbax. Jien ħabbat imma ħabbat darbtej u ma semani ħadd. U mbagħad dejt ħabbat saħti u nqala l-bieb u għalhekk ma stax ħabbat iżjed. Arejja, ħalli nibdew. Int għalfejn ġejt hawn? Tajt mhux biex nikol xi klas spagetti biex nagħmel il-liċenzja. Ta' fis-suq? Iva tnejn tal-Kalkara u qabel kont naf tal-Belt ukoll. X'inhu? Is-suq u mhux int staqsejtni naf fejn hu s-suq. Mhux is-suq men tixtri l-ikel, is-suq jiġifieri. Tmexxi l-karozza. Int għandek karozza? Le ma m'għandix imma la nixtriha. Inti pulizija u la nixtriha pulizija tittara xfaqa ta' roti kwadri se jkun. Għandek liċenzja tas-sewqan? Dak kieku għandu kon se niġi hawn jien mhux biex nagħmel waħda ġejt, imma missieri għandu waħda ta'. X'kien is-suq? U mhux is-suq kien ibiħħel ħaxix kien. Kien ibih il-ħaxix bil-van? Le, daqqa bil-ħmara u daqqa bil-bal ruħi. Arejja, ħankomplu. X'ismek? Konslu Kun jomok? tal-ħaxixa jien jgħiduli. Ignorant, dak il-laqqa mhux kun jom. Jien kun jom irrid naf. Iva mhux ġaħat li ħasra konslu tal-ħaxixa. Jekk ma tgħidlix kun jomok tista' taqbes il-barra. Imma jien ara jekk tistaqsi lill-kappillan tar-raħal dak ma jgħidlek. Jekk nkun naf ikun jom. Mhux ġaħatlek li ma nafx. Mela mur minn fejn ġejt. Ara qabel ma tatin il-liċenzja ma mhux minn fejn ġejt. Mela għidli kull jomok. Ej, vissa ftakart, il-miss kienet tajd li għandikom, konslu trojizi li. Il-miss? Ejfa. Mela kemm domt l-iskola? Jikhrist meta kelli 14 sena, wara li domt 7 snin fi stage 1. 7 snin fl-stage 1. Nix inti tistaġa pot taqla bajnek, il-miss li kelli damet 14 sena fi stage 1, għaddi niftakart kienet tajd li konslu tal-ħaxixa kem tikteb sabiħ donnok tiġiġa. Ara, issa li fejn twelit? Fil-knisja ruħi tar-raħal feħsibni barra jew fija fil-ġnien. Da żgur li fil-knisja tar-raħal u flima waħda. Taħal muxi. Kemm il-sena għandek? Nej. Tajjeb, tajjeb. Imbeħ il-ħaxix u ma sprodaxxa. Arajd li kemm għandek snin? Snin, xit naħseb għax għandi ta' fuq kollha folot. Ja għawek wieħed minna miġnun? Mhux jiena. Le jiena allura, ħajmej jgħidli. Ħajd ma fejt juġak jaħasra, sinjur pulizija, fejt juġak. Kont se ngħidlek fejn jatjoġani, jaħasra, iġli noħorġ bil-pensjoni madof. Mela d-dejjaq, sinjur. Naħseb sparat se toħodha l-liċenzja int? Grazzi, ruħi, grazzi. Meta twelit? Bejn l-ħar żewġ gwerer, ara jien kont imbeħ il-ħaxex lis-soldati ma missieri xi 30 sena ilu. Mela għandek 30 sena. Darbon ngħidli mill-ewwel. Għandu jkun ġed bil-dajsa l-lum mhux. Le ħib tal-linja ġejt. Kif iġbajt? Mela kont qed tiekol xkilċi biċċa laħamja u ma tofrix allura. Ara qod kwit. Se nagħmillek teżżajr issa. Ifem son toqgħod tagħmlu dan it-test jew sajdulu ma tutieri l-liċenzja. Se nagħmlulek dan it-teżżajr biex inkunu ċerti. Ara issa se nagħmillek ftit mistoqsijiet. Imbagħad tkun tista' tmur għat-test. Sewwa. Issa, għala joħroġ idejh id-driver. Biex jarekku xi-xita se, hawn jax ismek pulizija. Għala tixel id-dawl ta' wara. Biex min ikun warajja jinduna li malarja tilawli. Jekk taħbat ma xi ħaġa se tagħmel int. Għax nagħmel jien inti ħdaqqa u nirvinaħ mid-dinja. Buongiorno. My name is Paolo, and I want to say my story. When I left Rome, and I arrived in Malta for a holiday. I arrived at the Lucca airport, and I got to myself a bigger taxi. It took me to a bigger hotel. In the morning, I go down to eat a breakfast. I tell a waitress, Signorina, I want 2 pieces of toast. She brings me only 1 piece. I tell her, I want 2 pieces. She say, go to the toilet. I say, oh no, you don't understand. I wanted to piss on my plate. She say, you better not piss on our plate, you son of a bitch. I don't even know the lady.
And she calling me son of a bitch. So later, I say, I go another hotel. So I go eat at a hotel restaurant. The waitress, she brings me a spoon, a knife, but no fork. So I tell her, Signorina, I want a fork. She telling me, everybody want a fork. I tell her, no, you don't understand. I want a fork on the table. She say, you better not a fork on the table, you son of a bitch. So I go back to my room in the hotel. There is no sheet on my bed. So I get the telephone and pronto. I talk to manager. And I tell him I want a shit. He telling me to go to the toilet. I say, Mama Mia, you know, understand. I want a shit on my bed. He say, you better not shit on a bed, you son of a bitch. So I get my cases and I go down to the checkout. And the minute they say, piss on you, I say, piss on you too, you son of a bitch. I'm going back to Italy. Ciao.